الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hazır sorular mende gelip kaldı, biroq sorularga жооп бербестен мен жанагы сопулар, tasavvuf, sufizm жөнүндө сүйлөп берейин дагы. Анан сабактын акырында бир азыраак убакыт калтырып суроолорго жооп берейин. Анткени биздин суроого жооп бергенден дагы бере турган сабагыбыз өтө зарылыраак. Ошого мен ушундай деп ойлоп атам дейт. Бисмилlah. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الصوفية موضوع دقيق، موضوع حرج، موضوع مهم. أرجو أن تفهموه فهما صحيحا حتى لا تضل به الأفهام ولا تزل به الأقدام. Урматтуу бир туугандар, бүгүн азыркы сүйлөй турган сөзүбүз бул сопучулук, tasavvuf, sufizm жөнүндө болот дагы. Бул сөз телефондорду өчүрсөңүздөр чындыгында. Анан сабак болуп атканда сыртка чыгып кетпесеңиздер туугандар, сураныч макулбу? Анан сүйлөшө бербесеңиздер, ордуңардан турбасаңыздар. Суфизм, tasavvuf боюнча сөз өтө назик сөз, өтө кылдат мамилени талап кылат жана өтө оор тема. Ошол себептен ушул маселеге өтө жакшы көңүл бурууңуздарды мен суранат элем. نحن في البداية لابد أن يظهر بوضوح أن الأسماء لا تهمنا. المهم المسميات، المهم المضمون، المهم ماذا داخل أو تحت الاسم. صوفية أو غير صوفية، الاسم لا يهمنا كثيرا. Негизги маселе аталыштарга маани бербейбиз. Аттар ар кандай боло бериши мүмкүн. Биз ошонун ичиндеги мазмунга, маанисине маани беренге аракет кылабыз да. Аттар аябай жылтырай бериши мүмкүн, ошон үчүн аты мындай экен деп жакшы көрүп жаман көрбөйбүз, балким айта турган сөзүбүз ошол жанагылардын ички мазмуну, маанисине, эмне нерсени өзүнө камтып алган экендигине көбүрөөк токтолобуз. في القرن الأول لما قارب على الانتهاء، القرن الأول الهجري، بدأت الدولة تصبح غنية جدا، والناس بدأوا يترفون، يدخلون في الترف، وهو كثرة المال وكثرة الاستمتاع بالمباهج الدنيوية والمباحات. فظهر رجل يدعو الناس إلى الزهد وإلى العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الزهد والتقشف وقلة تعاطي المباحات، وهو الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو إمام زاهد مشهور في التاريخ. Birinci hicri kılın ayağında Peygamberimiz negizdegen İslam memleketi bay bolup, birinci kılın ayağında. Adamlar жашаганда bay bolup başlayıp ынтымак болгондон кийин, анан адамдар коз үйлөрдү салып, жакшы кийимдерди кийип, тамак аштын жакшы түрлөрүн көп жеп башташты дагы. Анан жанагы пайгамбарыбыздын доорындагыдай дүйнөдөн аз болуу, өтө аз нерсе менен канааттануу деген маселелер жок болуп калды. Анан ошол убакытта кээ бир аалымдар чыгып айтышты, келгиле дүйнө болсо эле аны жеп мындай бир жыргап рахаттанып жүрө бербестен ошол пайгамбарыбыз жашаган доордогудай таквачылык, ошондой тарки дүйнө, мындай бир простойраак болойлу деген чакырып баштады дейт. Анткени булар пайгамбардын доорун көрүшкөн, анда кандай жөнөкөй эле, ал эми азыркы доордо кандай бир мындай бир булатнойчулук орун алып кетти дейт. Анан Хазирети Хасан эль-Басри деген чоң аалым ушул чакыртты биринчи баштап баштады. Пайгамбар убагындагыдай жөнөкөй үйлөр, жөнөкөй кийимдер, жөнөкөй жашоого кайтсак бардыгыбыз деп ушул чакырыкты таквалыкка, тарки дүйнөгө эмне чакырып баштады дейт. Хасан эль-Басри деген улуу, үлкөн, зор, чоң аалым. الحسن البصري صار له مدرسة تطورت. هذه المدرسة تدعو إلى الزهد وإلى قلة تعاطي المباحات، حتى ظهر رجل في بغداد اسمه الجنيد البغدادي، الجنيد ابن محمد البغدادي. هذا هو المؤسس الحقيقي للتصوف أو للصوفية. Анан ошентип Хасан эль-Басри
mubah болгон нерсе, арам эмес, адал нерсе. Бирок ошол mubah, уруксат берилген нерседен дагы бир азыраак жесек, азыраак күлсөк, мындай бир жупуну боло турган болсок деген чакырык чакырып, анан мунун шакирттери пайда болуп, Хасан эль Басридин өзүнүн атайын мектеби пайда болуп калды, школа, медресе пайда болуп калды да мунун жактоочулары менен. Анан ошентип отуруп, анын шакирттеринин бири Багдадтык Аль-Джунейд ибн Мухаммад Аль-Багдади деген адам чыкты дагы. Чындыгында тасаввуфту негиздөөчү, суфизмдин башы мына ушул Аль-Джунейд ибн Мухаммад Аль-Багдади деген алымга, адамга келип такалат. هو الرأس الصوفية في زمانه كان رحمه الله تعالى الرأس الأول كان. Бул өз убагындагы сопучулуктун башы, сопучулуктун чокусу, төрөсү болуп турган өз убагындагы улуу бир адам болгондагы биз Аллах ырайымын алсын деп ал адамга бата кыла турган үлкөн киши болгон. كان هناك مجموعة تعاصره في مصر ذنون المصري في نيسابور أبو عثمان الحيري النيسابوري. نيسابور أين هي اليوم؟ أظن في إيران، شمال شرق إيران. نعم. أبو عثمان الحيري النيسابوري مجموعة من الرجال العظماء، الرجال الجيدون المتميزون الزهاد الوعاظ العلماء اشتهروا في المدرسة الأولى للتصوف، اشتهروا مع جنيد البغدادي. Анан бул адамдын жактоочулары, тарапташтары пайда болуп, мына Мисирден, Египеттен Зиннун деген алым адам чыкты. Анан Нейсабур, мына азыр Ирандын жагындагы Абу Усман Нейсабури деген алымдар чыгып, мына ошол Аль-Джунейд Аль-Багдадидин мында жолун жолдоочулары болуп, ошонун мектебинин пикирин таратуучулары да ар жерде пайда болуп, ошол тасаввуф өзүнүн кулачын ислам аламына кеңири жайып баштады. هذا التصوف الذي ظهر هو الطور الأول للتصوف، الطور الأول، الصورة الأولى للتصوف، القسم الأول من التصوف الذي كان منضبطا بالكتاب والسنة. انتبه، الجنيد البغدادي ماذا قال؟ قال: من لم يقرأ الكتاب ولم يحفظ السنة فليس منا أو فليس معنا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الذي لا يعرف القرآن ولا يفهم السنة هذا ليس صوفيا، هذا ليس معنى. صوفي يعني يفهم الكتاب ويفهم السنة، يكون ملتزما بالسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا فعلا الصوفية الأوائل، كانوا قريبين جدا، بل كانوا مثل الصدر الأول من الصحابة والتابعين في تصرفاتهم، في أفكارهم، في عقيدتهم، في نظراتهم. عقيدة السلف الأول أصحاب الحديث كانوا علماء، كانوا زهادا، كانوا وعاظا. Эми мына ошол Джунейд Багдади, Зиннун Ал-Мусри, Абу Усман Нейсабурилер булар ошол сопучулуктун биринчи доору, биринчи баскычы, биринчи этабы эле. Булар эч кандай катачылык жок, бардыгы таквачылыкка негизделген, ашык дүнүйөнү жок, бизге эң аз жетиштүү болот, жупун жашаган жетиштүү болот деп карманган ошол Азирети биздин биринчи доордогу сахабалардын, табииндердин доорундагыдай таза исламды карманышкан үлкөн адамдар болгон. Мисалы үчүн Джунейд Багдадинин бир сөзү бар: кимде ким Куран окубаса, сүннөт менен жашабаса, туура шариятты карманбаса, ал бизден эмес деп айткан сөзү бар дейт да. Мына ушунун өзү алгачкы доордогу биринчи этаптагы сопулар, булар чыныгы таква инсандар болгон деген пикир айтмакчыбыз. لذلك لا يمكن أن تجد طعنا في الجنيد. ما في كتب التراجم التي ذكرت الجنيد، مئات الكتب ذكرت الجنيد الذي وصل إلينا اليوم، عشرات الكتب. لا تجد طعنا واحدا في الجنيد، ما تجد أحد من العلماء تكلم في الجنيد بكلمة واحدة خاطئة، يعني أنه كان مثلا عنده مشكلة، كان عنده فهم في العقيدة غير صحيح، كان عنده فهم في التصور الإسلامي غير صحيح. كلهم يثني عليه، كلهم يعظمه. هذه مهمة جدا. Ошондуктан эгерде бизде жүздөгөн китептерде уламалардын өмүр баянын баяндаган китептер бар, ошолордун азыр бизге ондогону жетип келди, көптөрү жетпей калды, кол жазма болуп. Ошолордун бардыгында Джунейд Аль-Багдади жөнүндө бир дагы жаман сөз таппайсыз. Тасаввуфтун башы болуп турса дагы бул жөнүндө туура эмес пикир, туура эмес сөз жок бул жөнүндө. Бардыгы ага мактап айтышкан, бир акыйдасында, жүрүш-турушунда же бир Куран, хадисти, сүннөт түшүнгөндө бир ашыпка кетирген деген сөз жок бунда дейт. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يصف الجنيد؟ يقول: كان الجنيد رضي الله عنه، هكذا اسمه، كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة، أي سيد الصوفية، هكذا يمدحه.
ومدحوا أيضا ابن القيم، ومدحوا ابن رجب الحنبلي، ومدحوا علماء الإسلام الكبار، كلهم مدحوا الجنيد وعظموه وقالوا إنه إمام. Misal üçün hazır aytып atkan Şeyh İslam İbn Teymiye. İbn Teymiye aytkan Cüneyt'ten Allah razı olsun. Al uşul tayıpanın törösüyle degen. Aytор ошо сопучулукту баштоочулардын бири болгон Allah мындан разы olsun деп өтө терең мактоо айткан. Ошондой эле анын шакирти Ибнул Кайим, Ибн Кайим el-Jawziyya дагы өтө мактоо айтып, Ибн Рajab Хамбали дагы мактоо айткан. Азыр булар жанагы салафи дүйнөсүнүн эң чоң аалымдары болуп атпайбы? Имамдары болуп. Мына ошолордун өздөрү мына ушул сопучулуктун негиздешкен ошол Cüneyt Baghdadi'ге мактоо айтып, Allah разы olsun андан деп ага бир өтө бир мактоолорун айтышкан. على الطور الأول يدور حول ماذا؟ الزهد، الرقائق، الوعظ، ضبط التصور الإسلامي بين الدنيا والآخرة، أن الدنيا مزرعة الآخرة، نتناول منها بقدر، ودائما أنظارنا تتجه للآخرة. لا يعني هذا أن نهمل الدنيا، لا، نعمر الدنيا، لكن نتناول منها بقدر. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا الزهد، هذا كان يدور عليه التصوف الأول. Demek birinci doğrudoğu, birinci zamandagi tasavvuf emneni tegerегинде iş kılgan dese takvaçılık. Жүрөктүн жумшактыгы. Акырет менен дүнүйө менен акырет кандай абалда болуш керек? Дүнүйө көп болсо эле дүнүйөнүн баарын жей бериш керек эмес, балким жете турган жеш керек, жупуну жашаш керек деген маселе. Дүнүйө бул акыреттин эгин талаасы. Дүнүйөдө эмне эксең акырет ошону көрөсүн деп, ошол ар бир иштин баарын акыретке байлап, акыретке байлануу, таквачылык, зухд, ракайык, жүрөктү жумшартуу ошол биринчи орунда болуп, ушунун тегерегинде алгачкы доордогу тасаввуф, суфизм ушунун тегерегинде болуп турган. البدع كانت منعدمة، بدع منعدمة تماما. السنة كانت هي السائدة والرائدة في ذلك الطور. Ал убакта бидат жок болгон тасаввуфта. Ошол убакта сүннөт, шариат, дин таза ойдон сакталып, амал кылынып турган. التصوف الثاني، الطور الثاني ظهر طبعا في حدود القرن الرابع الهجري وامتد إلى حدود القرن السابع الهجري. هذا التصوف في الطور الثاني كان يمثله أحسن تمثيل الإمام أبو حامد الغزالي. الإمام أبو حامد الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين هو يمثل الطور الثاني حقيقة من التصوف. Ekinci doğru bu hicri kılındardın 4. hicri kılından baştalıp 7. hicri kılın menen bütöt dagı 3 kılımda özünde kamtıp algan. Bu doğrudoğu en görünüktü tasavvuf bu Abu Hamid el-Gazali, Hüccetül İslam Abu Hamid Gazali. Bunun kitabı İhya Ulumuddin degan kitabı var. Ошол kitap ошол doğrudoğu tasavvuftu emne bizge gösterip berdi. Ошонун en görünüktü ökülü ülgüsü. أبو حامد الغزالي كما قال الشيخ يعني كان يلقب بحجة الإسلام. كان رجلا عالما، رجل عالم، رجل واعظ، فقيه شافعي من الطراز الأول. في أواخر أيامه في ال10 سنوات الأخيرة، أو دعني أقول في ال15 سنة الأخيرة، ابتدأ في اعتزال الناس والتجول في المشرق، وذهب إلى بيت المقدس وإلى الشام، وعاد في رحلة طويلة، وألف في تلك العزلة كتابه الجليل إحياء علوم الدين. Abu Hamid el-Gazali bu çoğ alim bolgon. Andan sırtkары bul vaiz öte çoğ janagıday adamlarga vaaz irşat aytıp bagıt bergen adam bolgon. Ошондой эле Шафи мазхабындагы биринчи үлгүдөгү эң улуу имамдардын, факих алымдардын бири болгон. Өмүрүнүн акыркы 15 жылдыгында, акыркы 15 жыл, 10 жыл, 15 жылында бул адам адамдарга көп кошулгусу келбестен адамдардан эендеп, ошол бүтүндөй ошол ислам өлкөлөрүн кыдырып, ошол жерде жүрүп, анан эң даңктуу, даңазалуу китеби Ихья Улумуддин деген китепти ошондо жазган. مشكلة هذا الطور ما هي المشكلة؟ وبرز فيه آلاف من رجال الصوفية، آلاف. عندكم هنا في ما وراء النهر، ما وراء النهر نهر جيحون، يعني نهر جيحون، لأن عندنا جيحون وعندنا سيحون، أموداريا وسرداريا. المقصود أموداريا، جيحون. العرب عندما تقول بلاد ما وراء النهر يعني أموداريا يعني جيحون، ماشي؟ فالصوفية انتشروا جدا في بلاد ما وراء النهر، في العراق، في مصر، في الشام، في كل مكان في الطور الثاني. آلاف من رجال الصوفية. ما المشكلة في هذا الطور؟ المشكلة أنه بدأت تظهر نظريات
في الزهد والجوع والبعد عن كثرة تناول المباحات، هذه النظريات تصادم نصوصا في الشريعة. يعني باختصار بدأت تظهر البدع في الطور الثاني، سأذكر لكم أمثلة. Ушул доордогу проблема эмне? Эмне проблемалар бар эле? Чын бул доордо тасаввуф кеңири кулаш жайып, Орта Азияга чейин Амудария, Сырдария, Мавара Нахр дейт. Арабтарда Мавара Нахр дегени ошол Нахр дарыянын наркы бети дегени. Бул ошол Жайхун Амударияга айтылынат. Амудариянын берки бетин Орта Азиялыктар биз ошентип Мавара Нахр деп айтылганбыз. Айтор сопучулук таралды. Бирок ошондо ушул доордо сопучулуктун алгачкы жанагыдай бир айыптары пайда болуп баштады. Бул эмне? Жана таквачылыктагы мындай бир ашынган таквачылык болуп кетти. Таркы дүйнө ашынган таркы дүйнө болуп кетип, анан жана ачка калуу, тамак жебестен жүрүп, анан адам өзүн риязат тарбиялап отуруп, жанагыдай эмне бидаттар кошулуп баштады. Бидат мына ушул доордо башталды дагы. Тасаввуфта айтылган кээ бир эрежелер, таквалык мындай болуш керек, акыретке мындай аракет кылыш керек, дүйнөнү мындай кылыш керек деген тасаввуфтун эрежелери жазылып атпайбы? Ошол жазылган эрежелер шариат эрежелерине карама каршы келип баштады кээ бирлери. Демек ошол доордо бидат башталды десек туура болот. يعني بدأت تظهر نزاعات برهمية براهم الهنود، نزاعات النصرانية في ترك الدنيا كلية، وأن الذي يتناول من الدنيا شيئا هذا يعني عنده مشكلة، هذا يعني عنده عيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، يحب العسل، يحب اللحم، يتزوج النساء، يحب الطيب. إذا وجد طعاما أكل صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد طعاما صبر. يعني حياته كانت جميلة، حياة جميلة طيبة فيها زهد. طبعا سيد الزاهدي صلى الله عليه وسلم وسيد العارفي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يصوم ويفطر، كان يتزوج النساء، كان يأكل الحلوى، يأكل العسل، يحب اللحم كذا. يعني هذا في التصوف في الطور الثاني هذا الأمر صار عيبا. يعني ودخلت النظريات البرهمية. كيف؟ يعني حتى في الإحياء كتاب جليل مهم، لكن فيه مشكلتان سأذكرهما بعد الترجمة إن شاء الله. Анан эмне үчүн ушундай десе тасаввуф жайылганда ошол тасаввуфту кармаган адамдар мусулман болгонго чейин, тасаввуф болгонго чейин башка диндерде болгондор бар да, христиан дининде мусулман болгондор бар. Анан жанагыдай Бархамия деп коет, жанагы индиялыктар жанагы диндер бар да өздөрүнүн. Ошол Бархамия деген динден келгендер бар дагы. Анан ошол эски көз караштардан бул жак алып келип, ушул эки диндеги жанагыдай, мисалы үчүн христиандар такыр үйлөнбөй коет мисалы үчүн деген түшүнүктөр бар да. Айтыр ошол түшүнүктөр кирип, анан адам дүйнөгө байланбаш керек деп, эгерде кимдир бир үйүнө бир айлык азык коюп, бир ун коюп койсо, бул дүйнөгө байланып атат деп, азыркы бизде жанагы якынчылар чыкпады, якынчылыктар, инкарчылыктар деп. Мына ошондойлор пайда болуп баштады да. Үйүндө бир варенье коюп койсо, кышка сактап атат, Кудайдан үмүт кылбайбы, Кудай рызкыны бербейби деп, ушунчалык деңгээлде берилип кетишкенден адамдар тескери чыгып кетип, анан кичине бир азык топтоп, ушуну кышта жейлик же күздө жейлик деп запас топтоп аткан болсо, адам ошолор шылдыңдап, ал туура эмес, бардыгын Кудайга тобокел кылыш керек деген туура эмес түшүнүктөр кээ бирлерден кирди. Булардын бардыгы ошол христиан дини менен жанагы Бархамия деген диндеги ошол жанагы тарки дүйнөнү таштоо деген түшүнүк менен алпурушуп аралашып кетип, анан ушундай туура эмес түшүнүк келип чыкты. Бирок ошол эле учурда таквалардын таквасы, Кудайды тааныгандардын эң күчтүүсү пайгамбарыбыз алейхиссалам таттуу жеген жакшы көрөр, таттуу жейт эле. Пайгамбар алейхиссалам эт жейт эле. Пайгамбар алейхиссалам жакшы кийим болсо кийет эле. Пайгамбар алейхиссалам атырдын жакшысын коет эле. Пайгамбар алейхиссалам керек болсо аялдарга үйлөнөт эле. Аялдар үйлөнгөн пайгамбар жакшы көрөт эле. Бул адамдын толуктугунан кабар берет. Бирок ушул нерсе пайгамбарыбыздын таквалыгына зыян тийгизбейт эле. Демек, пайгамбарыбыз талап кылган, шарият талап кылган таквалык деген түшүнүк ошол доордун астында бөлөкчө бир түшүнүк айланып баштады. Таквалык десе үйлөнбөй коюш керек, таквалык таттуу нерсени жебей коюш керек, таква десе ачка жүрө бериш керек, толко жыртык кийим болуш керек деген түшүнүк кирип баштады. Туура Абу Хамид Ал-Газалидин Ихя Улумуддин деген китеби өтө көркөм китеп. Бирок ошого карабастан ушул доордо жазылганда ушул китепке айтыла турган эки чоң айып коюлат. Анткени Куранда башка китептерде айып болот. Мына ушул китепке коюлган эки айыпты мен азыр силерге айтып берем. المشكلة الأولى كان يستدل بطائفة كبيرة من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة. هو فقيه درجة أولى، فقيه عالم كبير، لكن في الحديث كان يعني وسطا، فكان يستدل بأحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة. هذه المشكلة جاء علماء الإسلام
خلصوا الإحياء من هذه المشكلة، حققوا الإحياء، حققوا الأحاديث، بينوا الضعيف، بينوا الموضوع. الحمد لله مشكلة حلت يعني. Birinci probleması bu İhya Ulumuddin kitabında dayıf hadisler idasta verdi. Anan keyin mavzu lojni hadisler girip ketken. Albatta İmam Gazali fıkıh iliminde bu birinci toptagi alimlardan küçtü. Biroq hadis iliminde ançalik jogorku daraja emas, orta sar alimlardan bolgon sebepten oşol hadiske keyde dayıf hadisler, anan keyde mavzu lojni hadisler girip ketken. Bu problema. Biroq keyinki kelgen alimlar hadislerin baарын tekşerip çıkıp, kitap tahqiq kılıp, tahrij kılıp, ana oşol hadislerin darajasını bayandap, İhya Ulumuddin'deki mına oşol problemani jokko çıkarıştı. Alimlar gelip bayandap berip, mına oşol hadis dayıf hadis, mına hadis munday hadis dep, al problemadan biz kutulup aldık. المشكلة الأخرى حقيقة هي المشكلة الخطيرة الأكثر أو الأكثر خطورة أنه بدأ يدخل هذه النظريات اللي قلتها لكم في الكتاب. مثال العزلة الأربعينية هذه مشكلة كبيرة جدا. أن الإنسان يدخل في غرفة مدة 40 يوم، مدة 40 يوما ما يأكل إلا قليلا جدا 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 حتى يكاد يموت من الجوع. قالوا أن هذا يصفي النفس فتصبح لها إشراقات ويرى ما لا يرى الآخرون. هنا مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. كيف نقول هذا؟ لأن الإشراقات هذا دين برهمي، الإشراقات والنور والإشراق الإسلام لا يعرف هذه القضايا. مثلا عزلة أخرى ما يأكل أي شيء من ذوات الأرواح، ما يأكل اللحم، ما يأكل اللبن ولا الجبن، لأن منتجات ذوات الأرواح، يبقى على الحشائش ويبقى على أشياء. طب هذا الإسلام لا يعرف هذه القضية. الصحابة الذين أكثر الناس فهموا الإسلام من؟ الصحابة كانوا يأكلون ويتمتعون ويصومون ويزهدون، يعني هكذا وهكذا. أما ننعزل وندخل غرفا مغلقة مظلمة ونبقى 40 يوما ونتخيل أن جاءنا الملك وأصبح يتكلم مع كذا، الشيطان هنا يدخل ويبدأ يزين للعابد أشياء غير واقعية غير حقيقية. هنا الخطورة التي في كتاب الإحياء، وتخلص منها العلماء. جاء ابن الجوزي اختصر الإحياء في كتابه مختصر في كتابه منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة المقدسي واختصر منهاج القاصدين في كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين، أخذ أجمل ما في الإحياء وترك هذه المشكلات. Ekinci problema İhya Ulumuddin'deki şındığında ele çoğun oluttu problema. Bu janağı Barhamiya. İşraq Barhamiya degen janağı Indiyada bolgan bir eski dindin mınday bir sarkındılar girip kalan, al jerde misal üçün janağı çildege oturu degen жазган. Ошол İhya'da bar bul nerse. Bu bizde jok. 40 gün boyu eç nerse görüp östön karаңгы үйгө kirip, ошол жерде мүмкүн болушунча минималдуу аз тамак жеп, өлүп калганга чейин барыш керек. Эмне үчүн? Ошол аз тамак жегенден улам сага мында ачылып сеники, сага эл көрбөгөн нерсени көрүп, эл билбеген нерсени билип, сага bir жаңы bir аалам ачылат дегендей bir түшүнүк айтып, бизде муну чилде деп коет, билесиңер, чилдеге отуруп, ушунда 40 күндүк дейт, эч жака чыкпаш керек. Анан дагы bir түрлөрү бар, кээ бирлер ошол чилдеге отурганда жандуудан чыккан жебеш керек. Эмне? Эт жебеш керек, жумуртка жебеш керек, сүт ичпеш керек, сары май жебеш, жандуудан чыккан нерсе. Чөп чар ушундай бир нерсе жеп, вегетарианец болуп кетиш керек дегенде. Булардын бардыгы исламда жок. Эң такыва адамдар, сахабалар эт жеген, башка жеген, бирок такыбалык кылып орозо кармаган, бүт бардык ордунда болгон. Демек эт жебей коюу, жанагыда 40 күн ушунда караңгы үйгө кирип кетүү, анан сага бир нерсе ачылып баштайт, сен деген бөлөк аламга келесиң, сага периштелер келип баштайт деген түшүнүктөр, ошол жанагы туура эмес жактан келип калып, тасаввуфка кирип калып, мына ошол Ихя Улумуддинге кирип калды чындыгында. Бул ошол нерсе айып айтылынат. Өтө чоң айып бул нерсе. Анткени пайгамбар алейхиссалам башкалар жок. Bizde etikaf деген түшүнүк, башка деген түшүнүк бар. Бирок чилде деген түшүнүк, 40 күндү жанагыда кирип кетип, чыкпай коюу деген түшүнүк үйдүн ичинде караңгы төргө отуруп алган, эч кимден бөлүнүп, бул жок маселе. Бул ошо индиялыктардан келип калган, кирип калды. Бирок андан кийин бизге ошол Ибнул Джаузи деген алым келип туруп, Минхажул Касидин деген китеп жазды. Китеп ошол Ихя Улумуддиндин эмнеси кыскартылганы болуп, жанагыдай исламга туура келе бербеген, туура эмес көрүнүштөрдү алып салып, Минхажул Касидин жазып, андан кийин мен ихтасараху Ибн Кудам ал-Мақдиси ошол мухтасар Минхажул Касидин деп анандан бетер кыскартып, ошол Ихя Улумуддинден биз ала турган эң таза жанагыдай сопучулукту бизге тартуулап берди. هذا موجود في مجلد أنا أرشح ترجمته مهم جدا لأنه أجمل ما في الإحياء أخذه. ابن قدامة.
هذا الطور على أن في بدع، على أن في مشكلات، يبقى داخل الإسلام. انتبهوا، ما في تكفير الحمد لله، ما هناك، لكن هناك بعض البدع، بعض المشكلات، لكن يبقى إيش؟ داخل الإسلام. هذه نقطة مهمة. نعم. Ошол доордо чындыгында проблемалар болуп атат, айтып өткөндөй. Бирок кандай болгон күндө дагы исламдан толугу менен чыгып кете турган бидаттар эмес эле, адашуу туура эмес башка нерсе, бирок дагы деле мусулманчылык ичинде сакталып турган, адамдар такыбалыкка үндөгөн бир мектеп боюнча калды. مشكلتنا في الطور الثالث والأخير من أطوار التصوف. هذا الطور الأخير الثالث بدأ بظهور رجل أندلسي وتوفي في الشام، اسمه محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي توفي قبل 800 سنة بالضبط، سنة 638. هذا الرجل بدأ يدخل في الصوفية قضايا خطيرة جدا جدا، اسمها الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، يعني أن الله سبحانه وتعالى متحد مع خلقه. هذه قضية في غاية الخطورة. بعض العلماء قالوا يعني أعذار، التمسوا له عذرا، قالوا وما يقصد هذا، يقصد هذا، نحن ما عندنا الإسلام، كيف أنتم أسلمتم؟ كيف نحن أسلمنا العرب؟ كيف الغربي اليوم الفرنسي يسلم والأمريكي يسلم؟ لأن التوحيد واضح سهل جدا، خالق ومخلوقات، واحد جل جلاله، باقي مخلوقات، يا الله فقط الله، وباقي كله مخلوق. عندما أقول أن الله يتحد مع خلقه وأن الله كذا، وأن أنا أشوه التوحيد، أنا أوجد دينا جديدا ليس معروفا. هذه القضية خطيرة جدا جدا. ظهرت رجل اسمه محي الدين العربي وتبناها رجال آخرون، منهم عمر بن الفارض وكان مصريا، عمر بن الفارض، عبد الحق ابن سبعين أيضا، وهذه المجموعة مولانا جلال الدين الرومي أيضا في الدولة العثمانية تبنوا مثل هذه القضايا الخطيرة. فأصبح التوحيد السهل الواضح عبارة عن غموض ورموز وأسرار، كله رموز وكله أسرار. تقول لهم شيئا أنت ما تفهم، أنت ما تفهم هذا الكتاب، هذا الكتاب لا يفهمه إلا كذا. الإسلام واضح، الإسلام سهل، الإسلام دين في غاية السهولة، ليس هناك هذا التعقيد. هذه المشكلة الموجودة كانت في الطور الثالث. Üçüncü doğrudagi tasavvuf, üçüncü etaptagi sufizm, bu чындыгында өтө чоң проблема. Анткени ушул доордо көп маселелер башталды. Мисалы үчүн Мухиддин Ибн Араби, Ибн Араби, бу Ал-Араби, Ибн Араби. Бул мындан 800 жыл мурда өлгөн адам, ошол üçüncü доордун көрүнүктүү өкүлү. Ушул учурда мында биз мурда көрбөгөн, билбеген жаңы нерселер айтып баштады. Мисалы үчүн ал-иттихад. Иттихад деген эмне? Бардыгынын биргелешип кетүүсү деген сөз. Же болбосо вахдатул вужуд, барлыктын бардыгыны бир нерсеге такалуусу деген сөз. Булар эмнени айтышат? Бул деген сөз бардык нерсе биригип кеткен. Кудай дагы, махлук дагы бардыгы бир. Бул деген сөз Кудайды көрсөң, мени көрөсүң, менде Кудай бар, Кудай сенде бар. Айтор барлыктын бардыгы, бар деген понятие, түшүнүктүн бардыгы, бул бир эле түшүнүк. Бардыгы бири-бирине байланып турат. Анан деген сыяктуу түшүнүк алып келген. Анан биз аларды катада байса кээ бир алымдар жок. Ал деген сөз бөлөкчө, ал деген сөз ошол мени көрсөң Кудайды көргөндөй болосуң, Кудайды көрсөң мени көргөндөй болосуң деген сөз. Бул ошо Кудайдын жараткан таасири, махлукаттарын көрүп халыкты эстейсиң деген деп аларды мындай бир туура түшүнгөнгө аракет кылат. Бирок кандай болгон күндө дагы канчалык туура түшүнгөнгө аракет кылсак дагы ошону түздөн түз түшүнүү өтө кыйынга туруп атат да, өтө оор болуп калды. Исламыбыз ачык эле, даан эле, так эле. Тасаввуф бизде такыбалык эле эми, мында румуз, бир белгилер. Адамдар түшүнбөгөн сөздөргө айланып калды. Мен түшүнбөй атам десем, сен түшүнбөйсүң, муну биз түшүнөбүз. Муну чоң аалымдар түшүнөт. Бул маселе өтө чукур айтылган, өтө терең айтылган, ага бардык адам түшүнө бербейт деп тургандай болуп, исламыбыз бардык адам түшүнбөй турган өзүнчө бир оор маселеге айланып калды дагы. Ошол нерсе чындыгында ислам үммөтүнө оорчулук жаратты. Мисалы үчүн Мисырдан чыккан Омар бин Фариз деген адамдар, андан сырткары Абдулхак деген бир аалым, андан кийин бияка Түркияда Жалалиддин Руми, Маулана деп айтылган адам, ушулардын ушул жанагы вахдатул вужуд, бардык бир нерсеге чогулган, иттихад, бардыгы бири-бирине биригип кеткен деп балким туура түшүнгөнгө болор, бирок өтө кыйынчылык менен түшүнө турган, жөнөкөй акыл түшүнбөй турган нерсени айтып баштады. Мына ушул чындыгында өтө мындай хатар, коркунучтуу болуп,
адамдарда мындай бир исламдан түртүп кое турган бир ислам мындай тумар сыяктуу жана талисман сыяктуу адамдар түшүнбөгөн бир белгилер сыяктуу болуп калды. Бир сырларга айланып калды деген сөз да. Болбосо пайгамбарыбыздан кийин сахабалардын бардыгы эч кандай секрет мекерети жок эле, ачык эле ислам мындай деп түшүнө турган болсок эми таптакыр бөлөкчө бир исламга айланып калды. هذه نظريات خطيرة جدا جدا تناقض الإسلام. انتبهوا، تناقض الإسلام. لذلك حكم علماء كثيرون على ابن عربي أنه كافر. أنا ما أحكم، علماء حكم. ابن حجر العسقلاني، الحافظ السخاوي، الحافظ البقاعي صاحب نظم الدرر، علماء كثيرون كفروه بسبب هذه النظريات العجيبة. علماء ثقات من مصر والشام كفروه بسبب هذه النظريات العجيبة التي أتى بها. Эми ошол ушундай бир көз караштарды, ушундай бир өтө кызык, таң каларлык теорияларды динге киргизгендиги үчүн Ибн Арабийди Ибн Хаджар Асқалани, Хафиз Ибн Хаджар Асқалани, Хафиз Ас-Сахави, Хафиз Ал-Бакаи деген өтө чоң ишенимдүү аалымдар кафирга чыгарышты. Мен аны кафир деп айтпайм. Мен андай эмесмин, айтпайм аны мен. Анткени мен ага сүйлөгөн жокмун. Бирок бүтүндө ислам дүйнөсүнүн бардыгы, ислам ааламынын бардыгы мойнуна алган аалымдар Хафиз Бакаи, Хафиз Сахави, Хафиз Ибн Хаджарлардын бардыгы бул Ибн Арабийди кафирга чыгарышты. Аксакала бербесең аркаңызга. بعد القرن العاشر الهجري للأسف سيطر التصوف في طوره الثالث على الدول العربية والإسلامية سيطرة تامة. بعد القرن العاشر الهجري يعني قبل 400 سنة، والتصوف متحكم تحكما كبيرا جدا في طوره الثالث في الدول العربية والإسلامية، حتى هنا عندكم وما وراء النهر وكل مصر، شام، عراق، مغرب، سودان، إفريقيا، جزيرة العرب. يعني أصبح التصوف هذا للأسف لا الطور الأول ولا الطور الثاني، أصبح الطور الثالث هو المسيطر والحاكم. 10 hicri kılımın akırında bundan 400 yıl ilgeri oşol tasavvuftun 3. etabı, 3. doğru bütünde Arap jana İslam dünyasını kamtıp aldı. Arap dünyasının bardığı, İslam dünyasının bardığı, Orta Asya, uşul yerlerden bardığın 3. modeldeki, 3. doğrudun ökülü olan tasavvuftar, sufiler birlikte gelip İslam dünyası uşulardan kol astında kaldı. نحن رأينا هذه نتائج للسيطرة الصوفية. أحدثوا في العقيدة مشكلة ذكرتها لكم، وأحدثوا في السلوك والتصور مشكلة كبرى أيضا. كيف؟ أوجدوا نظريات عجيبة. مثلا كانوا يقولون لا تعترض فتنطرد. إيش معنى لا تعترض فتنطرد؟ يعني لا تعترض على قضاء الله فيطردك الله. صحيح، هذا كلام صحيح، لكن كما قال علي البارحة رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. يعني كانوا يقولون لا تعترضوا على ما ترونه من مظاهر التخلف أو احتلال الغربي الصليبي لبلاد المسلمين، هذا قدر الله، هذا قدر الله ما نعترض عليه. سبحان الله، الله أمرنا أن نجاهد هؤلاء، قال لا تعترضوا. هذا الاعتراض معنى أنت لا تريد قضاء الله. هذا التفكير هو الذي أورث المسلمين الضعف والتخلف. قالوا أيضا أقام العباد فيما أراد. صحيح، ما في كلام أن الله أقام العباد فيما أراد، هذه صحيحة 100%، لكنهم يريدون بها باطلا، وهو أن الله أراد هذا. الله أراد الاحتلال الإنجليزي لمصر، أراد الاحتلال الفرنسي للجزائر، الله أراد هذا. الحمد لله نحن نرضى بهذا القضاء. أعوذ بالله، كما قال عمر رضي الله عنه في الطاعون في الشام: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، أو نفر من قدر الله إلى قدر الله. أما أن نقول نقبل بالمحتل الأجنبي لأن هذا إرادة الله، هذا فهم لا يفهمه الإسلام، لا يعرفه المسلمون. نعم. Bular жалпы мусулмандарга башчылык кылып, жалпы мусулмандарды башкарып калган учурда акыйда маселесиндеги апааттарды айтты, коркунучтарды. Бул мусулмандардын жашоосуна, булардын саясий жашоосуна да таасирин тийгизип койду дейт. Мисалы үчүн, ошолордун айткан жанагы көз караш теориялардын биринде Кудай Тааланын тагдырына каршы чыкпагыла,
Кудай Тааланын ырайымынан кууласыңар деген эрежени айтты. Чындыгында ошондой. Кудайдын тагдырына каршы чыкпайбыз, моюн сунабыз. Кимде ким тагдырга моюн сунбаса, бул Алланын ырайымынан куулат. Акыйкат сөз. Бирок акыйкат сөз туура эмес иштетишти. Кандайча? Эгерде Англия бизди басып келсе, биз каршы чыкпашыбыз керек. Анткени Англияны басып келгендиги бул тагдырга каршы чыккан болобуз биз. Демек, Англия басып келсе, бир душмандар басып келсе, бизди өлтүрүп аткан болсо, унчукпай өлүп беришибиз керек. Бизди өлтүрүп аткан каршы чыгып атсак, демек Кудайдын тагдырына каршы чыгып аткан болобуз. Кудайдын тагдырына каршы чыксак, анда биз Кудайдын ырайымынан куулган болобуз деген көз караш адамдарга сиңип кетти дейт. Албетте бул туура эмес көз караш. Албетте бул туура эмес көз караш. Мисалы үчүн, Азирет Умардын сөзү бар. Чума оорусу бар жерге келип кирейин деп кирбей кетип атканда бирөө айтты, эмне Алланын тагдырынан качып атасыңбы дегенде, Алланын тагдырына качып атабыз. Барганыбыз да Алланын тагдыры, бул да Алланын тагдыры деп айткан дейт да. Демек, ошондой башка жаманчылык түшүп аткан болсо, тагдыр ушул экен деп ошого моюнсун жатып алуу, бул таптакыр биздин түшүнүк эмес, урматтуу бир туугандар. Ошондой эле адамдардын кылганынын бардыгы бул Кудайдын каалаганы менен болот дейт. Демек, душмандар келип бизди өлтүрүп атса, зордуктап атса, кыйнап атса, уурдап аткан болсо, бул да Алланын тагдыры менен туруп, ошого моюн сунуп берүү керек деген түшүнүктү элге таратып, ошондон улам мусулмандарга көп кордук келип кетти. Мусулмандарды басып алгандар, мына бизди да келип туруп, биздин өздөрү басып келип туруп, бизди басмачы деп ата бабабыз кубалашты мисалы үчүн. Өздөрү басмачы басып келген. Биз ошол жака барсак биз басмачы болот элек, биз басылып калган болдук дагы. Анан мекенибизди коргогон патриотторду басмачы деп кубалашты. Мына ушул маселе ошол тасаввуфтагы жанагы туура сөздү туура эмес түшүнгөндөн, адамдарга сиңдиргенден ошондой бир жаңылыштар келип чыкты. بنوا في العالم الإسلامي عشرات الآلاف من التكايا والزوايا والخانقات. هذه الزوايا يأتون بصفوة الصالحون ويجلسون في الزوايا، يأكلون، يشربون، يصفقون ويقصون طوال اليوم. الله حي الله حي الله حي طوال اليوم. الطاقة، القدرة تمتص بهذه الطريقة، وأصبحوا متواكلين، لا يعملون، لا يجتهدون في الدنيا، ومطلوب عمارة الأرض. قلت لكم أوروبا 300 سنة في عصر النهضة، ونحن في عصر التخلف. ومن أكبر أسباب التخلف هو هذا، أن المسلمين، صفوة المسلمين من الصالحين صاروا صوفية وصاروا في الزوايا والتكايا والله حي الله حي وتصفيق ورقص طوال اليوم وأكل وشرب. وأما العالم الخارجي لا نعرف عنه شيئا. هذا خطأ كبير جدا. الإسلام لا يعرف هذا. الإسلام لا يعرف هذا. الإسلام هو مشاركة وبناء للأرض وعمارة الأرض وعدم تركها للكفار. فهذه مشكلة أيضا كانت ظاهرة جدا 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 في العالم الإسلامي كله. التواكل وترك العمل وترك الكسب والبقاء في التكايا والزوايا سنوات طويلة جدا إلى أن يموت. Ошентип эмне пайда болду? Булар атайын такияларды, атайын ошондой жанагыдай хужраларды, атайын үйлөрдү курушtu да ошол жерге эң такыбалардын баарын чогултуп келишти. Булар эч кандай башка дүйнөгө киришпейт, ошол жерден берген тамактарды жеп, ошол жерде Алла тирүү, Алла хай деп зикир кылып, анан тегеренип керек болсо бийлегинге чейин барып, мындай катуу берилип аткан киши болуп, анан энергияны ошого кетирип калышты дейт. Булар сырттагы аала менен иши болбой калды таптакыр дейт. Тасаввуф такыбачылык деген болсо жок, такыбачылык калтырып туруп эле, азыр таптакыр башка маселеге өтүп кетип, ошол зикир кылып, өзү менен өзү болуп, анан жанагыны хазара деп коет, ошондо өзүнчө ордунан туруп отуруп, ушундай бир аракеттерге өтүп кетип, биз мурда көрбөгөн жаңы нерселер пайда болуп калды дейт да. Сыртта эмне болуп атат жок. Ошон үчүн жана Европадагы астыга өнүгүп кетүү болуп атат, мусулманчылык аркага кетүү, 300 жыл аркага төмөнгө түшүп кетүү, ошол доорго туш келип калды. Биз деген сөз антип мусулмандар үйгө кирип алып өзүнчө зикир кылып эмес, адамдарга аралашып, адамдарды динге чакырып, дават кылып, дин менен жашап, адамдарды өсүп өнүктүрүп, бул жер бетин ислам менен толтуруу керек болсо, биз тескерисинче бөлмөлөргө, хужраларга бекинип алып, такияларга бекинип алып, ошондон чыкпай калдык. لما جاء نابليون إلى مصر، محمد ذكرتها لكم، علماء ماذا صنعوا؟ علماء كبار، علماء أزهر كبار في مصر اجتمعوا، صاروا يقرؤون البخاري. هل أمركم الإسلام بهذا؟ الله قال إيش؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قال تجلسوا في المساجد تقرؤون البخاري. العلماء كان يفترض أن يكونوا أمام الجيش في المقدمة، يشجعون الجيش ويكونون مع الجيش ضد نابليون. لكن للأسف العلماء اجتمعوا ليقرأوا البخاري في المسجد. هذا البخاري كيف أنتم وصل عقلياتكم إلى أن تقاوموا حملة فرنسية ضخمة بقراءة بخاري في المساجد؟ هذا هو
التغيير الذي أحدثه التصوف في سلوكه المنحرف في عقول المسلمين. Анан ошол Наполеон Бонапарт Франциядан келип Египетти алып атканда, билесиңерби, ислам аалымдары эмне кылышкан? Мечитте отурушуп Сахих аль-Бухариди алып баракта окуп, китеп окуп башташкан дейт. Ислам ошого буйруду бизди? Жок, ага буйруган жери жок. Ислам эгер ошондой болгон учурда, ошондо душман каптап келгенде өлкөгө, молдолор, аалымдар астыга түшүп биринчи сапта адамдар башташ керек эле. Булар мечитке отуруп, китеп окуп, илим окуп, Бухари окуп туруп алышты. Илимге амал кыла турган учур келгенде илимдин өзүн окуп туруп алышты дагы ошондой кылган жери жок дейт. Демек көрдүңөр канчалык деңгээлде. أذكر لكم حادثة مهمة حتى تفهموا إيش الصوفية جنت في طورها الثالث على المسلمين. التفكير، طريقة التفكير العقيمة، طريقة تفكير سيئة. كان طائفة تيجانية، هذه مشهورة في إفريقيا السوداء بالذات، وفي الشمال إفريقيا في المغرب والجزائر. هذه الطائفة التيجانية سيدها شيخها الكبير توفي، جاء ابنه ليحكم الطائفة أو ليسود الطائفة، اسمه علي. علي فرنسا احتلت الجزائر، فرنسا احتلت الجزائر عام 1830. علي هذا أخذته فرنسا ليدور في فرنسا، في جنوب فرنسا، في رحلة سياحية. زمان هذا كلام قبل أكثر من 150 سنة. علي رأى فتاة عمرها 15 عاما في الجنوب الفرنسي، الظاهر في حدود مرسيليا أو كذا. فتن بها، أحبها، جميلة وشعرها هكذا بني وعيناها زرقاوتان، يعني وصفت وصفا المرأة جميلة. فتن بها، طلب الزواج، أبوها رفض. جاء إليه الحكام الفرنسيون قالوا له إن هذا فرصة نزوج البنت من هذا الرجل حتى نستفيد من طائفته التيجانية وهم مئات الآلاف في الجزائر والمغرب وإفريقيا. رفض. انظروا ماذا فعلت فرنسا حتى تعرفوا نحن كيف متخلفون في الفهم والفكر والسلوك. Misal üçün İslamga тийгизген акыркы 3-доордогу бардык сопу 3-доордо 3 этаптагы сопунун эң чоң сопулардын терс таасиринин бири мына ошол жанагы мектептердин, сопу мектептеринин бири Тижания деген бул Африкада, Кара Африканын өзүндө бар жамаат. Атасы өлүп, анан бийлик кылып турган жамаатка, сопуларга, анан анын баласы Али дегенге калды дейт. Бул 1830-жылдарга туура келет. Анан ошол 100 000 деген жамааты бар, 100 000 деген адамдары, мухлистери бар. Тижания деген ошол жанагы жамааттын чоңу ошол Али деген болуп калды дейт. Анан бул Европаны кыдырып, анан бул Францияны кыдырып атып, Франциянын батыш тарабында ошол учурда 15 жашка чыккан бир француженка кызды сүйүп калат дейт. Көздөрү көкмөк болуп турса, чачтары сапсары болуп, анан күйгүзүп койгондой болуп, аппак болуп турган болсо сүйүп, эстен кетип, ошого үйлөнгүсү келип, айласы кетип, түш көрбөй, уйку көрбөй, айтор кыйналып, кыжаалат болуп, анан ошого колун сурап барат. Мага бергиле кызыңар десе, атасы болбойт. Мен бир мусулманга эмнеге берет экен, бербейм мен деп. Анан Франциянын чоңдору билип калды, муну колго алыш керек экен. Буга бир кызды берсек, ошол кыз аркылуу ушуну кармап, ушул аркылуу мунун 100 000 деген мухлистерин, ыхласмандарын кармап, өзүбүзгө тартабыз деп, анан өкмөт келет. Өкмөт келип айтат, сен кызыңы бер ушул адамга. Аркасында 100 000 деген мухлистери бар. Ошонун бардыгын өзүбүзгө кул кылабыз. Ушул кыз аркылуу деп, атасага дагы макул болбойт. Мен бул окуяны айтып атканым дин үчүн. Алар өздөрүнүн дини бар да, өздөрүнүн туура эмес, бирок өздөрүнүн дини бар, француздар. Ошол акыйкат, өздөрүнүн акыйкаты, биз туура эмес өз негизи. Ошон үчүн канчалык курманчылыкка бара тургандыгын айтып бергим келип атат да. Биз мына ошол динибизге ушундай курманчылык кылдыкпы? Мамлекетибиз эгемен болуп, бүтүн болуп сакталгандыгына, динибиз бекем болуп сакталгандыгына, бала чакабызга ушундай бир эркиндикти калтырганга ошончолук аракет кылдыкпы? Ошончолук курманчылык кылдыкпы? дегенди айтып бергим келип турат. كان في هنالك كاردينال اسمه لافيغري، كاردينال لافيغري فرنسي. الكاردينال تحت البابا، الكرادلة كاردينال جمعه كرادلة تحت البابا، وينتخب البابا من الكرادلة هؤلاء. الكاردينال لافيغري كان في الشام، كاردينال كبير في الشام. فرنسا اسمعوا ماذا صنع، طلبت من لافيغري أن يذهب من الشام إلى فرنسا في وقت ما كان في طائرات ولا سيارات ولا وقت صعب جدا، حتى يقنع أبا البنت أن يزوجها من علي. تصوروا كاردينال كبير يأتي إلى فلاح
أبوها فلاح حتى يقنعه بأن يزوج بنته لعلي هذا. انظروا كيف السياسة. ويأتي لافيغري من الشام إلى فرنسا حتى وأقنع أباها أن يزوجها. أبوها اشترط أن يطلق نساءه، أن يحرر جميع الجواري اللواتي عنده، ووافق الولد وتزوج البنت بهذه الطريقة. Анан Франциянын ошол убактагы чоңдору эмне кылышты? Булар бир айла кылышты. Христиан дүйнөсүнүн эң чоң молдосу булар папа, билесиңер. Анан пападан кийинки орунда кардиналдар турат. Кардинал экинчи орунда турган сөз, эгерде папа өлүп калса, анда ошол кардиналдардын бири папа болот. Анан булар Францияда, анан Сирияда, Шамда турган бир кардинал Лавигри деген кардиналга айтышат, сен ошактан келип эң чоң адам, папа болуп калыш ыктымалы бар болгон эң чоң адам, сен Сириядан ошол Францияга, батыш Францияга келип, жанагы бир дыйканды көндүрүп, кызын ошол жанагы Алиге бересин, Тижаният тарикатынын чоңуна бересин деп көндүргөнү Франциянын падышалары макул кылышат. Самолет жок, башка жок, кыйналып Сириядан Лавигри каяка батыш Францияга келип, жанагынын атасын бир дыйкан, простой бир дыйканды эмне көндүрөт, сен бер биздин мамлекеттин келечеги үчүн, диний келечеги үчүн деп. Анан дыйканда оңой эмеске отуруп шарттарды коет. Макул болот дин үчүн деп. Кызым курмандыкка чалат. Бирок айтат, мен кызым берем буга эрге. Бирок бул аялдарына талак берсин, башка аялдар бар да. Анан мунун жанагыдай хуремдери бар, өзүнүн гареми бар. Гареминдеги кыздардын баарын бошотсун, менин аялым жалгыз аялы болсун ошого. Дагы мындай деген бир канча шарттарды коюп, теги макул аткан аткарып, анан ошол жанагы француз 15 жаштагы кызга үйлөнөт. أخذ البنت وذهب إلى المعسكر في الجزائر، معسكر الطائفة التيجانية. البنت رأت الصحراء في الجزائر صارت تبكي لأن هذه وسط الصحراء، لكن خلاص ب 15 سنة عمرها 15 عام صغيرة. بقيت في المعسكر، بقيت في الطائفة التيجانية 60 سنة البنت، 60 سنة. لما توفي علي تزوجت أخاه فصارت تسمى زوج السيدين، اسمها الرسمي زوج السيدين. فكانت إذا مشت على الجمل، اسمعوا يا إخوة، إذا مشت على الجمل يأخذون التراب ويتبركون به، وهي نصرانية ما أسلمت، إلى أن ماتت ما أسلمت. يأخذون تراب جملها ويتبركون به. انظروا العقول كيف. أعوذ بالله. Ошентип жанагы 15 жаштагы француженка Алиге тийип, ошентип Алжирге кетет. Алжирде тижаниялардын борбору болгон жерге келгенде чөл болот. Чөл, арабтардын чөлү кадимкидей. Кыз төгүлүп уйлайт. Бирок айлагандай. 15 жашка болгон, аны алып кетишкен, качып кете албайт. Ыйлап эле ошол жерде калып кетет. Ошол жерде 15-inde барса 75ке чыкканга чейин 60 жыл ошол жерде калат ал. Өмүр өткөнгө чейин мусулман болгон эмес, христиан боюнча калган. Анан жанагы күйөөсү Али өлгөндөн кийин анын бир тууган инисине муну алып беришет. Инисине алып берет да, ошентип бул болсо эки төрөнүн аялы. Завжу Сайидейн эки төрөнүн. Тижаниyan эки шейх, эки чоң, бири өлүп кайра бири калып алды. Эки төрөнүн, эки Сайидтин аялы деген наам берилет дагы. Мунун төөгө минип басып кетсе, төө баскан, төөнүн буту тийген топуракты алып, табаррук кылып денесине сүйкө, ошондон бараке келет дешкен. Карагыла, мусулмандар фирка Тижанияда христиан аялдын имген төөсүнүн басып кеткен жеринде топуракты алып, ошону табаррук кылып бети башына сүртүп, ошондон шифат эле, ошондон берекеттелеше турган болуп калган. Бул өлгөнгө чейин мусулман болгон жери жок, бул тарыхта ачык жазылган маселе. اسمعوا ماذا فعلت هذه المرأة في الحرب العالمية الأولى. فرنسا احتاجت إلى رجال في الحرب العالمية الأولى. هذه المرأة أرسلت آلاف التيجانيين من الزاوية ليقاتلوا مع فرنسا. أخذت أموال الزاوية الكبيرة والكثيرة، أموال بالملايين، سلمتها لفرنسا. اسمعوا كيف يحدث هذا عند الصوفية. آلاف الرجال الصوفيين التيجانيين يقاتلون مع فرنسا الحرب العالمية الأولى. أموال الزاوية ذهبت إلى فرنسا. Ошентип биринчи дүйнөлүк согуш бул 1914-жыл, 1914. الحرب العالمية الأولى. Биринчи дүйнөлүк согушта Франция алсыздык кылып калып, анан ушул аялдан жардам сурайт. Бул христиан аял. Христиан француздарга мусулман Тижани болгон жана сопулардан 1000 деген адамдар аскерге жөнөтөт.
Antkeni bunun söz atkарылыш керек да. Бул өзү 2 саат даяр болуп атса, басып кеткен төн топуран табаррuk кылып атса, анан буйрук берсе буга эмне дароо аткарып, Франциянын катарында туруп башкаларга согуш ачкан булар. Анан ошол жанагы Тижаниянын байлыгы, топтолгон байлык адамдар көтөптөйт да. Сопулардын немелери көбүнчө бай болот, аларга ар ким алып пулдарды берип, ошол пулдун бардыгын Францияга жөткөргөн. Демек, мусулмандар чогулткан тыйындын бардыгы Францияга кетип, анан мусулмандардын миңдеген адамдары ошол аялдын сөзү менен француздардын катарында душмандарына каршы согушушкан. Бул Тижаниянын болгон тарыхындагы айтылган чындык маселе. مارشال ليوتي حاكم العسكري للجزائر الذي غزا المغرب وأخذ المغرب واحتلها، مارشال مشهور عسكري ليوتي. فلما انتهت الحرب العالمية الأولى جاء بالمرأة، أعطاها الوسام الفرنسي من الدرجة الأولى. قال لما خدمت هذه المرأة فرنسا وسخرت الرجال والمال التيجاني من أجل نصرة فرنسا، أعطاها الوسام. Ошол француздардын маршал Лиюти деген чоң маршал болгон, эң чоң аскер кызматчысы болгон. ошол Магриб الجزائر حاكم عسكري في الجزائر واحتل المغرب ايضا. Ошол ал жердеги аскерлердин башчысы болуп турган Франциянын кол астында турганда буларчы. Анан жанагы марокколорду колуна алып, арабтарды басынтып алган адам маршал Лиюти ошол аялды чакырып эң чоң орденди берген. Бул ошол Франция мамлекети үчүн ошол арабтарды, мусулмандарды алып келип, жанагы тижанилерди алып келип, француздарга солдат кылып бергендиги үчүн, эбегейсиз зор салым үчүн ага эмне чоң орден беришкен. هكذا تفعل فرنسا وهكذا يفعل الصوفية في ديارنا للأسف الشديد، الصوفية المنحرفة يعني هكذا تفعل. Ошондой бузулуп кеткен тарикат, бузулуп кеткен сопучулук бизге мына ушундай зыян жеткирет. Бизде жана башка жерде ислам өлкөлөрүндө бул таза сопун айткан жокпуз. Биз бузулуп кеткен сопуларды айтып атабыз. كان يأتي الحكام العسكريون الفرنسيون في السنغال يذهبون واحتلت فرنسا السنغال، يعملون قياما كبيرة وحفلات عندما يأتي الحاكم العسكري ويقوم شيخ الطائفة التيجانية يقول بالحرف: حبيبة قلبنا فرنسا، ولية أمرنا فرنسا، نحن ندين لها بالولاء، نحن نحب فرنسا. هو شيخ الطائفة التيجانية يقول هذا الكلام. Сенегал деген мамлекет ошол Франциянын кол астында, колониясында болуп турган, колония болуп турган учурда Тижаниянын шейхтери Франциядан келген жанагыда кыйындар, чоңдор министрлер салганы келип, башка келгенде жүрөгүбүздүн толтосунда Франция, ортосунда Франция, биз Францияны жакшы көрөбүз, сүйөбүз, биз алар менен биргебиз деп Франция колон өзү сүйүүсүн ошол жанагы Тижани тариканын шейхи устазы туруп кадимгиде айтып аткандыгын билебиз. Жана айтты го биз: Россия бир бооренем, мененди тогушуна койнун гененде ырдагандай, алар да ошентип ырдап турчу экен. اسمعوا تقرير راند مؤسسة أمريكية، حكام أمريكا يقرؤون تقريرها ويعملون سياساتهم موجب تقرير مؤسسة راند في أمريكا، مؤسسة كبيرة جدا. راند راء ألف نون دال. هذه المؤسسة موجود في الإنترنت، أنا ليس هذا كله كلامي، موجود كله في الجوجل، ترجعون إليه إن شاء الله تقرؤون. مؤسسة راند أوصت قبل 10 سنوات بالاهتمام بالطرق الصوفية، وخاصة هكذا كتبوا خاصة في الجمهوريات الإسلامية هنا في أوزبكستان وقرغيزيا وطاجكستان، الاهتمام بالطرق الصوفية لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة الإسلام الحركي، لأنها تأخذ الشباب وتمتص طاقاتهم وقدراتهم. مؤسسة صليبية توصي بالعناية بالطرق الصوفية، إيش أكثر من هذا؟ Мен аз айта турган сөз балким мындай таң калыштуу болот, бирок интернетке кирип Google'дан карасаңар чыгат дейт. Бул бар маселе. Христиан уюму бар, Ранд деп түзүлгөн, Ранд. Ошолор мындан 10 жыл мурда өздөрүнүн жыйналышында чечим кабыл алышкан. Чечим кабыл алганда айтат: азыр дейт дүйнө жүзүндө мусулмандар ойгонуп, өздөрүнүн укугун талап кылып отурган учурда мусулманга каршы жанагы бузулуп кеткен сопулар гана тура алат экен. Тижанияны көрдүк биз. Ошон үчүн силер ошол сопуларды өстүрүп, өнүктүрүп, ошолорго жардам бергил. Айрыкча СССР, илгерки СССР, Советтер Союзунун өлкөлөрүндө, биз Орто Азия ичинде Кыргызстандагы барбыз, ошол жердеги сопуларга көбүрөөк көңүл бургула. Буларды ачкыла, булардын өздөрүнүн жанагыда хужура-мужуралары, жанагыда завиялары пайда болсун. Анткени ушулар өзүнүн укугун талап кылган чыныгы исламга каршы туруп берген ушулар деген өзүнүн осуятын айтышкан. Бул чечимдеринде протоколунда бар. Интернеттен карасаңар бул чыгат. Бул христиан уюм, Ранд деген.
نابليون لما جاء إلى مصر أوقف المشايخ الموالد أوقفوها. نابليون سأل لماذا أوقفتم الموالد؟ قال لأن الاحتلال فرنسي ويعني قال لا أقيموا الموالد من جديد. ونزل نابليون بنفسه كان يحضر المولد، سيد البدوي في طنطا، موالد في القاهرة، يذهب نابليون الذي دوخ أوروبا الإمبراطور الكبير يذهب إلى المولد بنفسه. ما السبب يا عباد الله يا خلق الله؟ ما هو السبب؟ السبب واضح جدا، أن الموالد تمتص الطاقة ولا تجعل هنالك رغبة في المقاومة للفرنسيين. Mısır'da mavlüt болып тұрады. Said Badawi деген Tanta деген жерде өтіп кеткен bir Oliya Nurmatına mavlüt өткөрүп атканда, анан Мısырды Франция басып алып, Наполеон Бонапарт басып алганда, анан аалымдар ошол жанагы ошол убактагылар Said Badawидин мавлүтүн өткөзбөй коюшту, токтотуп коюшту. Анан сурады Наполеон Бонапарт: эмнеге өткөрбөгөн бул мавлүтүңөр десе, силер басып алган өткөрбөйсө, жок өткөрө берли, бул кайра жакшы экен. Кайрадан өткөр деп буйрук берип, анан ошол жанагы мавлүттерди кайра өткөрүп башташты дейт. Эмери сиз көрбөйсүңөрбү? Эмне үчүн булар мавлүтти кайра өткөрүп башташты десе, ошол жерге барып кыйкырып, ырдап, тегеренип отуруп, адамдар күчүн кетирип, негизги маселе болгон жанагы душмандарга каршы туруу эмес, балким өзү менен өзү алек боло турган ошондой иштерге мүмкүнчүлүк берип, анткени ошондой мавлүттер, бузулуп кеткен мавлүттер жанагыдай бузулган сопулардын борбору болуп турган. Бул жөн эле пайгамбарды эстөө же башка нерсе эмес, балким жанагыдай ошол Said Badawидин урматында болгон мавлүттер. Эмне үчүн ошол Бонапарт, Наполеон ошону ишке ашырды? Эмнеге мавлүттү жандандырды кайра? Анткени ошолор гана ошолорго көмөкчү болуп берер эле. المؤرخون المسلمون كتبوا كتب التاريخ من القرن الثامن لما اشتدت الطرق الصوفية وكذا كان لها سلطان، من القرن الثامن الهجري يعني من 600 سنة. اقرأوا ماذا كتبوا، هذه أمانة، أنا أقول لكم أمانة، أنا ما أقول لكم كلاما من رأسي، كلام كله مكتوب في التاريخ. مولد فلان ومولد علان، ذكروا في مولد من الموالد حصل سنة 739، يعني قبل 700 سنة بالضبط المولد. قالوا إن ذلك المولد 1000 عذراء افتضت. ما إيش بعد فهم هذا؟ 1000 عذراء يعني فتحت، 1000 عذراء زني بها. أيوة في الليل في المولد 1000 عذراء وجدوا جرار الخمر واللواط. 700 سنة في الموالد يجري مثل هذا الكلام في مصر، أعوذ بالله. وهذا كتبه محمد رشيد رضا في مجلة المنار، كتبه السخاوي في التاريخ، كتبه ابن تغري بردي في التاريخ، كتبه ابن إياس في التاريخ. علماؤنا هؤلاء ثقات كتبوا عن الموالد كلاما خطيرا جدا في التاريخ، يجري أن فيها الدعارة واللواط والسرقة والمخدرات. فيعني لابد أن ننتبه لخطورة هذه المسألة. Undan 700 yıl geri ошондой бузулуп кеткен мавлүттердин биринде эмне болгондугун Мухаммад Рашид Риза жазып чыкты, Хафиз Сахави жазып чыкты, Ибн Тугри Берди деген бир аалымыбыз бар, тарих ошол жазып чыкты. Айтор көптөгөн аалымдар жазды. Мындан 700 жыл мурда кайсы бир мавлүтте эмне болгон билесиңерби? 700 кыздын кыздыгын алышкан ошондо, никеси жок туруп. Ошондо жанагы львата деп коет, бул жана гомосексуализм ошондой пайда болгон. Канчалаган арактар, винолор ичилген. Мавлид деген шылтоо менен адамдар көптөгөн бузукулук болгондон ошол учурда ошол китептерде жазылган. Bunu men özüm aytkan jerim жок. Ибн Тугри Берди, бул эң чоң тарыхчылардын бири. Хафиз Сахави, Мухаммад Рашид Риза, булар китептерде айтылган маселелер тургандарым. Көрдүңөрбү? Кандай нерсе барып отуруп, каяка өтүп кеткендерин билебиз. Никеси жок, уурулук, анан наркомания, ошол убакта жанагыдай кара дарын жытташып башка кылып, ушундай бир бузукулук өтүп кеткендиги тарых барактарында жазылып калды ушул нерсе. أنا كنت طفلا صغيرا، ذهبت مع الوالد إلى القاهرة ميدان حسين بنفسي، ما أحد قال لي، يعني طفل حدود 11 بالضبط من عمري. قرأت ورقة معلقة في ميدان الحسين بمناسبة مولد سيدي فلان، تحيي الراقصة فلانة هذه الليلة، راقصة بقطعتين تحيي ليلة المولد لسيدي فلان في الميدان في خيمة كبيرة. هكذا وصل العقول تدني، أعوذ بالله. أنا بنفسي رأيته، ما أحد قال لي. Ben 11 yaşımda ekenimde
Atam men жетелеп Египетке бардык. Biz Saudiyalыкбыз, Египетке бардык дейт. 11 жашымда. Барсам ошол жерде площадь бар экен. Ак үйдүн асты башка дегендей, Майдан Хусейн площадь бар экен. Барсам жарияланып туруптур. Анан жарыяны өз көзүм менен окудум мен. 11 жаштамын дейт. Бүгүн паландай түкүндөй деген бир өтүп кеткен олиянын урматына мавлид, ошонун мавлиди болот. Паланчанын мавлиди болот. Ошол мавлид келип түнү менен ушул жерде Паланча деген бийчи таң атырат дейт. Бийлеп таң атырат. Бийчинин кийими берип, раккаса деген кыска кийимдерди кийип алып, таң атканга чейин бийлеп берип, ошол Паланча деген олиянын урматына ушул бийлет, ушул хайма, жанагы сценада деген жарыяны окугам дейт. Көрдүңөр, адамдар канчалык даражага түшүп кеткен. Бир олиянын урматына мавлид кылып аткан болсо, ошол мавлидти бир бийчи келип таң атканга чейин бийлеп берер экен ошол жерде. Бүт элдин астында. Ушуну мен өз көзүм менен көргөм. 11 жаш болчум ошондо, болжол менен. الحمد لله الصوفية المنحرفة هذه الضالة بدأت بالانحسار عقب الصحوة الإسلامية، سأذكرها لكم يوم الأربعاء. موضوع الصحوة الإسلامية مهم جدا لكم. الصوفية المنحرفة بدأت بالانحسار والذهاب بفضل الله تعالى. Ошентип отуруп, ислам жаштарынын сахва исламия бул ислам аң сезиминин өсүүсү менен бул бузук сопучулук азайып жок болуп баштады. Иншалла мен акыркы күнү эме среда 3-күнү ошол жанагы ислам аң сезиминин көтөрүлүүсү жөнүндө лекция окуйм, акыркы лекцияны. Ошондо бул жөнүндө кеңири айтабыз. Ошолордун чыгуусу менен, адамдардын илимге берилүүсү менен бул жанагы бузулган сопулар өзүнөн өзү жок болуп, азайып суздап баштады. Алхамдулилlah. الآن كلمة نهائية في الصوفية، لا نقول إنهم كلهم منحرفون، أن الصوفية كلها ضلال كلها باطل، لا، لكن نقول الصوفية فيها وفيها، طور أول طور ثاني طور ثالث كما بينت لكم. أرجو أن تفهموا هذا عني حتى لا يجي أحد يقول محمد يقول كل الصوفية ضلال أو كل الصوفية جيدون. لا 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 لا، أنا قلت بوضوح، قسمتها وقلت الصوفية مسؤولة عن انحرافات وكانوا جيدين في البداية ثم انحرفوا وبينت كل البيان. Эми сөзүмдүн этегинде ушул тасаввуф боюнча сүйлөп аткан сөзүмдүн аягында жыйынтыкты айтып берейин деп атам. Мен айткан жокмун, бардык сопунун бардыгы жаман деп. Мен айткан жокмун, бардык сопу жакшы деп. Мен айттым, биринчи доор эң таптаза болгон, экинчи доор бир аз булганып баштап, үчүнчү доор таптакыр болбой калганын айттым. Анан Мухаммад Муса Шариф келип алып эле бир нерсенин баарын айтып, жаман айтпашкан. Анткени кээ бир адамдар ошол биринчи топтогуларды кармап жүргөндөр дагы болуш ыктымалы бар. هذا العدل والإنصاف. Мына ушул мен айткан сөз үчкө бөлүп үйрөнгөн, мына ушул адилеттүүлүк жана ынсаптуулук деген сөз. بهذا ننتهي من الصوفية وننتهي من قسم العقيدة، وإن شاء الله بعد ذلك نكمل غدا في التفسير والفقه والحديث بإذن الله تعالى. Азыркы сөзүм менен иншалла биз акыйда маселесиндеги, тавхид маселе, иман маселесиндеги маселени мен кыскача айтып бүттүм. Кийинки сабактарыбызда жанагы тафсир, хадис, фикх илимдери боюнча дагы бир аз сөздөрдү сүйлөгөнгө иншалла аракет кылабыз.